Bon, mucha ben. Ah, bika. Kiosi moske la wa. Ah, bwali ya. Ya bwali ya madidi ya. Kiosi na bwali ya. Bimu yito kimia biala. Bon, avaso. Inge tala bingo sok kizana Canada. Bwali ya ni marqué. Ma bête solo l'entête quoi. Le temps où on a noir moi café. Mais est-ce que peut-être même connecté? Mais je crois que vous êtes connecté parce que maintenant moi en parle me côté quoi. Moi tu as bien ah même mon peut-être moi gobelet moi gorgé à café. Hein? Bon moi tu as bien moi tu as bien. On va ça. Ah mais si ça va. Peut-être que la bête on a boire les madidi. Mti même tala ba mère ba moi tu as bien kuna. Muni nani muni pongi mwana benwa hein Mbombo Frédéric wafaso Jacob Sengi mochange mère makina mabe mochange mun mwana beno leki beno yaya beno ngwankazi tati beno bet solo lentete ben metal ba mambu no imagina yai mambo ben mesosa yai mambo ben mesosa Yenakacha Bakongo. Mais il y a quelqu'un, moi, il me dit que son daka solo là. Et après qui salou. On a dégagé un peu concentration un peu de Vanayao. On a catché que ça les mundele. Donc, Francis, moi voilà. Donc, Mutubaya quoi déjà nasuka. Mais benza maman que na salama na pondo monyom no. Betu wana benti nkari ampe mutani mukuyu yan mosya yan me basi kuna yan ke na kacha mpasi bizi avaso yan ke na kacha mpasi donc mpasi nke na yandike pasi angolo ima na so saba mwel baga na kuzwadi ave den me comprendre fédération ko me kwisala ba mwele ba kong me kompasi den me comprendre mengi ya ba Congo les moupets ni tout mana beni ano bat mi mani talaki net blague beni talaki net oh ega kimpa mochange Francis mi wani tu baya ba pongi kia kukuba ni las mochange ba pongi kia kukuba na mambia ba tata na mama mambia yake mambia kukuba mambia kimpeve vous me comprendre et na kusal muzinge yake lomba baba chinke na ntimi mpembe mais ba ini peke ya kukuba na kati ya kinkoko na mambi ya kukuba na mambi ya mpipa me comprendre ni yake lomba Christian Mbochange je me comprendre no? Mukuyu me basika nkadia mpema mutante mukuyu yan mosi il m'a kabukla ngwebso Mathurin Albert benza ngwebso Mathurin Albert no parce que ça va faire ma identité à Moutina. Benza même na ba degré à exorcisme. Ngena kubasis mukuyu na kacha muntu. Tuna kubasis ba mpevi ya imbina. Ngena kukuamisa muntu. Ngena kunata mutu na kacha kizunguzungu na diboki ya kento na diboki ya bakala. Yake lomba kaangeza vrai nkumbi ya mukuyina to ya mpevina. Ben me comprendre. Singeza nkumbi ya ve ngelen basis vya na kacha muntu. Ben me comprendre non? Donc nakuzab adversaire beno nakuzab mukuyu note nkadia mpema mutantu mukuyu yake mambu na kukota na ba niveau ya ngolo nakusos kuzaba vrai nkumbi ya nani mukuta mochange nikuna bet basisa vrai nkumbi ya yandi vrai nkumbi ya yandi ngwebiso Mathurin Albert une vrai nkumbi ya yandi maintenant ben ke boklaki en alias na nkumbi ya muyibi yan tulaka sasungeso Denis yan bumba na même Mathurin na kati yan bumba Mathurin mais vrai nkumbi ya yandi yan vanda obligé na kubashisha wa tanga na vani kunda mwana yandi na kuelaka mwa kinkwindina vanda mfumi ya bagabonais nibake bokla Omar Bongo
Ben me comprendre Kinkwindin vani luataka masalmander, yamani luata masalmander. Donc sos ku kuminda. Ben meza masalmander. Ah, benza mambia ve. Faut mettre que ça bakula beno, baksa beno, ba mambu in benza ba ve. Kinkwindin vani luata masalmander, ça men kumwayinda. Bancha nkufi. Parce vanda ba complexé. Bancha nkufi que vanda toujours bancha mambu. Mbochange Philippe. Mbochange Chris. Ngeme ben me comprendre. Donc, et Benzab d'abord, avant de que na kachin, bet que Kwendi ben moi qui ben mosia, bet que Bougain moi chambre à fietia. Benzab moi non, Rolin moi n'en sala. Wabandia tout le monde n'en sala. Moi n'en kentina. Benzaba, wap accord salamaka. Na makwele moi n'en, samen pes moi n'en, na muntia. Kinkwindi ina vana mfumi ya bagabonais ina bokla Omar Bongo benzam no samna ikino ben mezimanaka donc bet kila na kuzal lubkisa ben ba mambu ina vana ya mansue kito ba mambu ben mezimanaka na kuzaba bandia tulu ba deal ina nke salaka ba deal ya tombe kote nke kuna Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis Mathurin. Ben me comprendre. Ba grimace nan ke salaka. Yan ke prêt na ko tekis ben nyos tu. Samna ki mfumi ya mukuyu. Ben me comprendre. Si peleko muntu kina ki tezo ina na kupesa bana ina me kubuta na badili ya mukuyu. Meni ben ban ya mpambia ben ba Congo. Yan ke fuli ben kiadi. Alen fuli ben kiadi va. Est-ce que ben me comprendre? Si yal me bani nal me buta, yal me tumti bon, yal mwanya muni ya kento, yal ngana kupesa kene badili ya mukuyu. Si koten ke kuna, yal ke katulaka, bani yal mosi ya ba kento inan butaka bilele. Kusalba bu kent na bu bakala, na ba banya yan mosi. Si koten ke kuna, muti men ke buklaka, Ngwebso, Mathurin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Kotange kuna liran ki katula mutke katulaka babanya yandi ya babakala bilele na kusalba u bukento donc mwane yana keti men ko wa Denina tate yani men ko wa Sassou men ke bokla Sassou Nguesso Denis vren kumbia yandi Ngwebso Mathurin Albert anke katula ken bilele na kusala ken ba mambo ya imbi ya Sodome na Gomore na nzili ya Manima. Ben me comprendre. Si anke capable na kusala na babane yan mosi. Ninge mukonga anke fulil kiadi. Elen fulinge kiadi ve. Donc na mantuale ya kibuli ya mutindi na foku sos mayela na kufoya na mutindi ya imbi. Ben me comprendre. Yan salaka anke salabu kenten bubakala na babani yan nyostu ya bakento to ya babakala ben me comprendre et dile yandi ya Ngwebso Mathurin Albert inan salaka na Kinkwindi in vana mfumi ya bagabonais in vana na mandefi ya ba mustachina net kimeme dile yan vana neiki dile yandi vandaka échange na kati ya Bwatu ya Mobutu il vani boklaka Ngobila Bwatu il vani boklaka Ngobila Bwatu ya Mobutu donc onga mumboshina bancha zulina bakotana mwamfete koso no bazole na bamambe baya kufua ba Congo ben me comprendre na kosos ku kabulki mfumu onga vana homme de main yandi na kufua ba Congo na dili ya baya bancha zulu ben me comprendre. Maintenant, onga kotaka na kunwan kimfumu na Mathurin. Inonga kotaka, onga mesal voanji kuna, Ngwebso, Mathurin Albert, me kote na recherche yan. Onga kuna buma wana kote, na shikia, Kinkwindi nbake bukla Omar Bongo. Ben me comprendre. Nyukuna kuna bumama. Omar Bongo, mutu wanda kubumbi yan. Omar Bongo metu yan kwiza. Omar Bongo me bumbia na Gabon na hotel kuna Gabon. Yal mesal ba mwa mingi na Gabon na sikia Omar Bongo. Ben me comprendre. Omambia muka na kutubaya
ata mos na balen qui contester ay balen qui contester mambia ve ben me comprendre 100% makedika ben me comprendre ya que mambia metre bukla ka mambia bevitre ba nyos que tala bat nyos na kitala tala ben me comprendre donc yinonga kuna buma na shika kinkwindi ya Omar Bongo Omar Bongo vana jana 10 mois na kento il m'a buklaka editina ben me comprendre maintenant Omar Bongo me boklian Omar Bongo me zona tala mukena nsacha mwana nge van kencha mun mature me manga elle me dit attends oh mais comment me pesque mwana mun alors que yan ke makange mun déjà ngebe comprendre yan mangaka maintenant Omar Bongo me tumna malke cinquindi me tumna yan tuban daba mature tuban mwana mulendi venge samge ko tunkufi elle me comprendre ni mama ben tubaka na Bongo Omar si jamais l'endimge maintenant Omar Bongo me tubila ntala mukena mutinge na unaso saki yanke na muna wani munge kubumbia maintenant matino me tekita me tu wap mutina me tu mukena muchange ongawa maintenant ngeke na shua muke bumbia na wa muke pesa mabimi nkuba yani kubulunge kuna ungeke vena shua na kupesa mwana nge de me comprendre mambia ya makedika donc dil vanani yina leren me wa markina yan me ku basika yan me tukuta na babites nyos tu Omar Bongo me tunenti même singe tubana muti muke chikwindi mwana ngelendi mvemuno metala mukena muti ange yawa mutantu ange samtina yandi ongai bana mutantu yandi ben me comprendre na ngwebso Mathurin Albert une vraie combien ngwebso Mathurin Albert na la fin elle me cuisine dim deal elle me tourne Omar Bongo bon il y a pas de souci puisque Omar Bongo me tourne anti comme ngeme manku pes mun mwana nge muke pes onga bizon ya kukuba et onga ke kuski ngeke wansungi ya onga ngeme comprendre donc ngwebso combien zol kimfumu yan et puis Omar Bongo tubana en makedi kan Omar Bongo tuban de toutes les façons ngeke ve na kacha banto change yinke ve banto change nina Omar Bongo Bernard ndo ya munwa mien vanda to chikwindi amiten de toutes les façons ngeke ve na kacha banto change yinke ve banto change muke pes comme ngeme manku pes mun monenge muke zola yandi ngeme manku pes munyen muke pes bizonga ko kuba nonga menonge ko wansunga onga ngiko baso onga ke yokunge ya moyo parce que onga ke na kukanisange mutina ke yokunge ya moyo faso bet ke yokiani ben me comprendre Mathurin Ngwebso Albert alias Sasungeso Denis Mendi Midil mais non Omar Bongo tu kwindine il va n'en foutre bacha Gabon mais comment va na mayela net yanse si kobut yanse si kobut yeki Omar Bongo sala Omar Bongo met tout là yeki va net échange à bas prisonnier batata le ciel là mais pour moi café kiosque ngolo le mec tu vas va dire bakim payai ya bikana madide moi tina ntima mais moi café diaka peut me comprendre donc Omar Bongo Albert Bernard Omar Bongo mais tout n'entala comme zabilinge yeke mucha luvunu mucha mayuya mutinke balkule bampang na manima mais yake van échange ya ba prisonnier ngeke natil muno mwana nge ya kento muke pesnge onga ben me comprendre dil vananina maintenant Omar Bongo abachankufi ba stratège Omar Bongo metu mutinde tala betenge rendez-vous na kati ya bateau ya Mobutu
Mobutu ya vana mfumi ya bayombi ya vanda témoin ya bas échange. Vous me comprenez? Ni y a signé comme témoin, y a contre-signé comme témoin ya bas échange ya bas prisonnier. Omar Bongo kena kubakaka mwana ya Sassou Nguesso Mature, il va bokla Edith, il va nape makange yani, makange ya papa ya yani. Meno ya nanga ko pesaka onga na nkadi ampe ya mutatu moko. Ni façon ya salama. Na kati ya bato ya Mobutu, kubi ya bato ya Mobutu ani bokla eki. Ngobila, hein? Bato ya Mobutu, benike na lini, betu mkumbi ya bato ya Mobutu. Bwatu ayandi vani sala kuna mkumbi ya vaneke. Ngobila, hein? Ni mkumbi kena kukima, ndeye vana ngobila. Muna tangaka no so tang si mutke son kimunya, bwatu ya Mobutu. Kamanyola, voilà. Ah, oh, merci Francis. Ah, oh, voilà. Nikobida, oh, Francis, vraiment, ma tolbig. Kamanyola, voilà. Ah, nzam kenene. Kumin me kuiza. Fallait ma kedi kin basika. Kamanyola. Nikuni ya salama. Échange na salama. Nakacha Kamanyola. Mobutu, témoin, signé que Mambouina. Échange ya ba prisonnier. Nkadi un peu à moutantu moukou, me tubati. Oh. Yan metuba bongo mekuzamun. Yan metuba bongo mekuzamun. Mino bongo metu mentala échange à betnenge yake salam na kati ya maza. Parce que bongo pe kubikaka bimene kukuba ya nzobi ya yandi. Ben me comprendre. Yan kubika bimene kukuba ya nzobi. Bongo na bunzobi ya yandi nzabati. Nkadi ampe mumtatu kuizana kuisala na kuisala bas échange à bas prisonnier. Yan metuti échange ya foya salam kaka na maza. Sam na hiki sama maska na kimfumu ben mekuwa no bongo za mambia kimfumu ya maska na kimfumu ya kumina mikisi yan sabati nkadi ampe mzola kuzina ba mikisi ya kukuba bongo metu biake salam na kati ya maza e bongo metu ti bon mais il faut mucha kukuba kuna na kusinye yao mutinde témoin ni Mobutu mais metu na Mobutu bon tala yake salam na kati ya boîte yange Kamanyola bamekwenda katikati ya fleuve échange ya prisonnier mesalam nkadi ampe mebaka prisonnier ya yandi bakeboklaka onga e bongo pe mebaka prisonnier ya yandi ibakeboklaka mwana ya Sassou Edith ni dili ni salamaka yan metekisa mwana ya yandi ya Kento na kunwa menga ya muntu entre guillemets ina ni bokla mutanto yandi Pierre Onga si ifasi bintalaka leren kufuaka onga yan kufuaka onga na jonga yan kufuaka onga na jonga yan pasula onga yan pasula yana kote ya ntima na jonga e sibe netala nzuti ya onga leba kufuaka yandi no nzuti ya vandaka ya kuchema nzuti ya kuchema me yabaga tuba makizar ke vanya kuchema ben me comprendre. Donc ni une façon ya salamaka hein yan mezenga nzuti ya kibakali onga yan pesak na Antoinette lambila yandi yao yan kudiaki yao muti meneke buklaka Ngwebso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis ben me comprendre. Donc ni yan sala yan mezenga nzuti ya kibakali onga yan mekufwa onga yan mosi na maboke yandi na jonga ya yandi na yan kuzana ya ulen kota na boile beto na 1943 yan kuzana jonga na page ben me comprendre ni jonga ina salaka na kufa onga yan me kufa onga si bentela mvumbi onga ba melwati seulement mo bati kuna yan ke probe manef kelve donc net muntu katkak na boile ya mputu yan katkak na boile ya bon ben me comprendre dili ni na salama me comprendre. Donc il qui va pratiquer mature. Donc si elle me tekisi mwana yandi ya Kento menonge mwana ya Mukongo yantange kiadi kolela parfait gi yan kitub kem yayi kak dimpa yayi kenetke gratania ben me comprendre mo change mamangulu me comprendre yan que sens que yayi kak gratania ben me comprendre yayi kak gratania voilà ça gagne voilà donc yayi kak gratania. Donc si muntu tekisa bana yandi nakudia nzutia entre guillemets mitancho yandi yalen vana kiad na ben ba kongve. Donc belen van vena kiad na baba mbosi na baba nchazulu belen van ve kuna seka na bao
Benen vano kuno sala ki camarade. Il ke ba camarade ya beno. Il ke ba famille ya beno. Ba ke ba conquérant. Même bongo tubayao. Ti il ke boalenge. Nge pesbe mu mwane kentenge, mu ke pes bizongo na mpange nge, ini pe katkane ba boali ntama et puis yanke kuiza bulnge masasco kubulnge. Ni dirin ba sala ko. Ben me comprendre. Donc il va là moi parenthèse. Donc mambe yandi ya tombe ya mutu bake boklaka. Ngwebiso, Mathurin, Albert, alias Sassou Nguesso, Denis. Vous me comprendre? Mambi ya tombe. Elle me sal bilumbu makumu tatu na tatu. Bilumbu makumi tatu na tatu. Bilumbu ya kaka, ya meluche. Bilumbu ya kaka meluche. Bilumbu makumi tatu na tatu. Yanke nena, yanke bak tufi, kutula na kati ya kantine. Kilumbi ya ntete. Ma tout finalement nene kilumbina yal metul la cantine kilumbi azole ma tout finalement nene dia kan metul la katia cantine ya kilumbina kilumbi atatu ma tout finalement nena na kilumbi atatu ah moi ma kele wa moi mpange me démarrer ki dumdum yandi yar ko ma se ko nene voilà kilumbi atatu yan nene ma tout finalement kutul la katia cantine ya kilumbi nyostu faso me manitala bani abakento bani kwenda na mbanja ya bandibu baba ni dikisbao mama tufi de me comprendre polele clair mbochange de me comprendre bagnos me se connecter Francis mbochange benyosu ba mbocha beno donc ben me comprendre donc situation ni ina lumbia iya matufi nyosi na me nena lumbina yal me tourne la katia cantine Bilumbu ya tanu, matufu nyosu na menena, ya metuna kacha cantine. Donc, bilumbu makumi tatu na tatu. Batatu na mama. Mambi ya ngitu kulu, ya mambi ya nsisi. Na kutubili beno, kitezi ya mukuyu. Ini menkena ya kuna. Azelen mbochange. Meni me comprendre. Kitezi ya mukuyu. Ini menkena ya nakacha pondo mnyom. Mbalu checha mwa markei. Pour que, lumière avanimina, on m'aide betve. De meni me comprendre. Donc, bilumbu makumi tatu na tatu. Yanke nena suka, yanke nena midi kombe nzaba, yanke net kinkele, yanke kinkele, kudia kunena. Inbaka bokula Ngwebiso, Sassou, Ngwebiso, Mathurin, Albert, Ngwebiso, Mathurin, Albert. Mkadiampe mamutantu mukuyu. Yaike bitezo, ya ba popo ya ba daume ya ba katika na sud ya Nigeria ba pratique bani yina ben me comprendre bilumbu makumi tatu na tatu yanke net kinkele yanke kudia kunena donc yalme kunena biluka bambala tanu na kilumbu yanke tourne la cantine kabambala sambano na kilumbu yanke tourne la cantine yanke nena yanke soupe kakni kuna Nmakuwa batata na mama. Yai mambo yan mesal bilumbi yai. Inan kuiza tuba banzonzo leti. Yanke na kusosa ba volontaire. Ba yanke kuiza na lutumunu na ngwilulu ya ba mosi. Nmakuwa no. Ba yanke kuiza na ngwilulu ya ba na kacha lutumunu ya ba mosi. Ni mambo yan mesal. Ya mesal yao ba bilumbu makumi tatu na tatu. Mesal na iki bilumbu makumi tatu na tatu we. Ni ina fonge kuyufula. Nge mama, nge tata, nge mpangi, nge kibusi, nge ngwa kazi ya munu. Mesam na iki, Sassou, imenke wakala alias Sassou Nguesso Denis, Vren Kumboyani, Ngwebiso, Mathurin Albert. Sam na iki bilum makumi tatu na tatu. Makumi tatu na tatu, Mochange Berti, Mochange Alphonse, Mochange Merlin, Kibusi. Sam na iki kilumu makumi tatu na tatu ben yufulu Mathurin. Oh, pelo kubatata na mama. Bilumbu makumi tatu na tatu kena kulakisa kitezo ya yandi ya kimpeve na kati ya mukuyu na babinzambi ya bawo ina bakula franc-maçonnerie. Ha? Ya kena kulakisa kimfumo yandi na kati ya mukuyu na babinzambi ya bawo bakula franc-maçonnerie. Donc 33e degré. Vous me comprenez? Hein? Na kulakisha signature ya bilumbu makumi tatu na tatu. Makumi tatu na tatu.
me comprendre. Donc bilumbu makumi tatu na tatu yani kunena mutinu kinkele benza kinkele no kinkele ni iki na lumputu seni kinkele ke kujia kunena kujia kusuba ni namba ni sala Ngwebiso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Je me comprends, moi Tchangé Roland. Je me comprends, non? Ni n'a mesala. Donc, continue y a ma toufi, mais se fermenter. Mais me comprendre. Oh! Tata mama. Il y a un vrai membre, il y a un sisi, membre, il y a tombé. Il y a un me bokil bambulbul, il y a un dit, il m'a gagné bokil bamfume bambulbul. Bilumbi est comme l'outil. Il y a un me vandisme na mesa. Mout kulutaka kuzaba kaka. Matufi ya na table. Table ya nene nimetuliba hakuna. Mesa ya nene. Mout kina kuzana mesa ya mukuyu. Kina kuzaba kaka fermentation ya dose ya repas ya matufi ya Ngwebiso. Ben me comprendre tata. Ya metuba yao, ya metuba na bao renouvellement ya alliance. Donc bakana nsatu ya kufungula inaweza bukulaka cycle ya malmalu. Donc faut pas renouveler. Luzolo ya bao na mfumu ya mikuyu. Ngadiampe mamutantu mukuyu. Ngwebiso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Mut me kuize na table. Ba me vanda ba nyoskuna. Ba tat na ba mama yin me bukala ba mbulmbulu. Na ba mujye ba ya ba kaka ba mujye kutunda. Ba kaka kichangri. Ba kaka na mahenda ya bao. Mut kina kuiza ba kaka pla yandi ya matufi ya Ngwebiso Mathurin Albert. Et il n'y a que se servir. Il n'y a que se servir avec moi taille ndambu. Fo. Ndonga ngeva ya kufuluka na matufi ya Ngwebiso Mathurin Albert. Banyonso. Il me que waka bambulmbuli ya bamboshi. Bambulmbuli ya badebrazis. Banyonso me que se servir. Yé mambu me salam na bilumbia. Nmewa. Yalme no meme bayaka kuna. Donc ben kina katia kitezi ya mukuyu. Il me que buklaka pondo monyom. Ben me comprendre. Il me kena kacha kitezi ya mukuyu. Hiki bele ne sala. Tala, muke bouli ben moi nzonzon mosi. Yaki à côté téléphone nango. Yaki na kacha toma bilo. Ben van, ben vingel moun. Muke bouli ben ya. Yaki na lumputu, hein? Yaki na lumputu. Mais muke bouli ben ya. Ni ben ke zola mambia Biblia me, ya ba Biblia ba mindela, hein? Mais komba zola mambia Biblia. Puisque baga zola kele bete tout là-bas mambia et bete tout là-bas mambia Biblia. Muke bouli beno ina mulongi ya boile ba ivoirien metuba inba bukla Gédéon benke wayao na mambia kento kesalbu kento na mpang kento bakala kesalbu bakala na mpang bakala benke wayao yake kusolola ya kukuba yake kusolola ya kukuba. Donc muke basisi yao rapidement muke bouli ben yao benke kuwana ben mos. Ben me comprendre. Mambia kukuba, ya mambia tombe, mambia nsisi. Ben me comprendre. Mambia ntombe, mambia nsisi. Mais le mambia tombe na mambia nsisi ke salamaka. Yake lombaka banika kuzangam na kimpeve na kukangba mambo. Ben me comprendre. Donc Fédération Congo, batu wana bao bakina ngolo ya kufungula ditadve. In batata ya bet kanga ditana nzila luangu le dimaki nkala. Imeni ya bao. Ben me kuwa. Muke bouli ben Gédéon. Ben ke kuwa, mambia Gédéon. Ben vingin mou tout le volume na fond, hein? Tout le volume na fond. Pour le bon sens, c'est là, écoutez bien cette partie-là. Bon, ben ou Gédéon. Cette partie-là, à vous qui demandez ça écrit ou de ne pas sodomiser la femme là, si vous avez encore des oreilles humaines, pour le bon sens, c'est là, écoutez bien cette partie-là. Et de même, puisque peut-être que c'est le mot sodomiser qui n'est pas écrit, mais ce qui s'est passé à Sodome là, on va vous montrer ça plus tard. Oui. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la
les hommes ont abandonné l'usage naturel de l'homme? Non. Hein? Est-ce qu'il a dit les hommes ont abandonné l'usage naturel de l'homme? Ah, mais parce que nous sommes encore là. Tout ce que nous combattons, c'est que les preuves existent. Même si nous n'avons pas eu le temps de développer, mais ça existe. Parce que nous ne pouvons pas sortir comme ça parler dans le billard. Il n'est pas dit les hommes ont abandonné l'usage naturel des hommes. Non. Mais ils ont abandonné l'usage naturel de l'art. Ça dit ils utilisent pas, mais pas dans l'usage naturel. Ils ont laissé la norme. Ils ont laissé la voie normale. Voici qui est clair. Maintenant, quand vous demandez, c'est écrit où tu ne pas sodomiser la femme. Quand la Bible dit que quelqu'un fait le contraire de l'usage naturel de la femme là, ça veut dire quoi? L'usage anormal de la femme là. Où ça s'est passé la première fois? On va vous montrer ça. Nous sommes maintenant, Jude chapitre 1, le verset 5 à 8. Jude 1, écoute-moi bien. 5 à 8. Oui. Je vais vous rappeler. Tu restes là où tu étais. On va revenir là tout à l'heure. Je vais vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les Écritures qu'il a réservé pour le jugement. Ça, c'est pour le cas de ceux qui sont quittés en Égypte. Voici du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont point gardé leur dignité, maintenant, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe. Écoutez bien, très bien, reprends dans Romains là. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Il n'a pas dit qu'ils ont tourné le doigt à la femme, hein? Mais la femme, ils utilisent la femme, mais ils ont abandonné l'usage. Ça dit, c'est pourquoi Dieu a créé la femme, là, la voie normale, par laquelle l'homme doit aller avec la femme, là, ils ont abandonné ça. Pour utiliser la voie interdite, la voie qui est contre nature. Maintenant, comme vous ne savez pas ce que signifie la voie qui est contre nature, là, ce qui s'est passé à Sodome là va vous permettre de comprendre. Quand vous êtes des maudits là. Amen. Oui. Que Sodome et Gomorrhe. Et les villes voisines. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Qui se livraient comme eux. À l'impudicité. Et à des vices. Contre nature. Vous avez des vices contre nature. Or, et ils voulaient prendre les deux anges par derrière. Pourquoi c'est contre nature? Parce que les dispositions que la femme a, par lesquelles l'homme doit aller pour procréer là, l'homme n'a pas ça. Parce qu'il n'a pas cette voie-là. Alors vouloir aller par cette voie, c'est contre nature. De même aussi, aller avec la femme par cette voie, c'est aussi contre nature. Parce qu'il y a un élément de point commun entre l'homme et la femme. C'est que les deux ont le tuyau d'évacuation des déchets. Les deux ont la voie d'évacuation des déchets. Cette voie-là se trouve chez l'homme et ça se retrouve aussi chez la femme. Donc quand l'homme fait ça avec son ami garçon, c'est un péché. Quand l'homme fait ça avec la femme aussi, c'est aussi un péché. Parce que c'est appelé l'usage contre nature de la femme. Voici qui est clair. Amen. Donc ce que les hommes avaient, et puis les habitants de Sodome et Gomorrhe exploitaient, qui était l'usage contre nature de l'homme là, c'est la même chose en faisant aussi avec la femme. Oui frère, c'est fini. Qui se livraient comme eux, comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc il y a un feu éternel qui vous attend. Un feu.
C'est l'enfer qui vous attend. Parce que faire usage contre nature de la femme là, c'est une malédiction. Alors Romain maintenant, comme vous l'avez demandé, c'est écrit que sodomiser la femme est Satan ou est condamné par la Bible. Voici usage contre nature de la femme là. Voici qui est clair. Reprends encore. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Il ne pas dit que les hommes ont abandonné la femme. Ça dit qu'il y a deux groupes ici. Ça dit que les femmes abandonnent l'usage naturel pour lequel elles ont été créées. Et aussi les hommes eux-mêmes ont abandonné l'usage naturel de la femme pour lequel Dieu a créé les femmes. Pour faire ce qui est contre nature. Vas-y. Et ils se sont enflammés. Et ils se sont enflammés dans leur désir. Dans leur désir. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme. Donc après avoir tourné dos à l'usage naturel de la femme, après ce lot-là, il y a encore un autre groupe qui est aussi commun homme avec homme. Des choses infâmes. Qu'est-ce qui est infâme? De vilaines choses. C'est la voie normale que Dieu a créée là. Et laissez ça. Or, l'homme n'a pas été créé pour ça. C'est vrai. Et c'est la femme aussi, cette voie là-bas, mais cette voie n'a pas été créée aussi pour la femme dans ce but-là. Donc l'homme et la femme ont la même voie. C'est la voie d'évacuation des déchets. Ce n'est pas pour la procréation. Et celui qui se livre à ça, la Bible dit, c'est contre nature. Il pêche. Il pêche, c'est le diable, c'est l'infâme. C'est péché, c'est malédiction. Et la Bible dit, il y a un feu éternel qui vous attend. Voilà. Alors, comme c'est votre vice, vous êtes pris dans ces vices, gardez vos passions, vos vices contre nature. Ne faites pas de ça une réalité de Dieu pour dire que c'est où Dieu interdit. Mais quand la Bible dit, ils ne font pas usage naturel de la femme. Et ils font contre nature, ça veut dire quoi? Que Dieu vous maudisse encore. Abat les sodomistes. Abat les sodomistes. Alors, voici ce que vous voulez dire. Bon, vous avez écouté là, Benmekou wa Mutindu, Gédéon, mais tu vis la bénéa, hein, Gédéon, mais tu vis la bénéa, hein, Bandiatulu, Bansadulu, Inawaniku salama na Sodome na Gomora, samna ikibetke tuba mambo yae, samu ba Kongo, kia kukangama na Kimpeve, Mukongo yake muntu inake kuzitisaka mambo ya Bunkoko, Bandiatulu, Babitezo, Bansalulu, ina bantu ina mekunata badaume nakati na nkumbu ya bamboshi bantu ya Zulu ina ke Bansalulu Bandiatulu ya Bakongo ve singa kele Mukongo ina ke kumwangisa Kimpeve yange ina ke kumwangisa kimuntu yange ina ke kubaluka na nzila ina kele nzile yange ve nzile ya Tata Nzambi ve mfumu ya Bakongo nikuna bamekuza kunata mutambu ina jambo ya kunata kudikisa abantu matufi mutini beto tubulaka beno yao depuis bamvula iyi amekuluta Bansalulu ina nkadiampe mamutantu mukuyu muntu ina betke bukla ngwebso Mathurin Albert alias Sasungeso Denis ke kusalaka sen gran satu ya kutula nge muntu ya nene na kati ya luyalu ya yandi ya mikuyu iki yange sala yange kubokila nge to yange kuiza na inzo yange yange tuba nge wapikele kutebe nge kulalaka yani ke kota kuna na kusala bukento na bubakala na kento yange ina nge na kusala bukento na bubakala na kento yange yani ke kutula nge ina zola mbongo zola lulendo na mbongo ya mukuyu na isi ya mfulu ngeke na kuwa nyonso ina yani ke na kusala na kento yange yani ke na kumanisa kibakala yange kimpeve yange beno kwa yaike ba mambu ya makedika amen kwa hii nani kumanisa na kusala mambu ile nani kusala na kento yange yani ke kubasisa nge na isi ya mfulu muntu na benke kuwa yai ben metala mekulata munzakati yani kele muntu ya nene ina kele mukuyu yandi mosi ina baga bukula ngwebso Mathurin Albert alias Sasungeso Denis ina yanke manisa yanke basika kuna yanke bokila nge kento yange ke sukula nzutu ya yandi ya bubakala na mantwala yange benkuwa ina kento yange ke manisa kusukula yao nge mosi ke kusukula makulu ya yandi Sasungeso na kati ya maza ina kaka yanme kento yange mesukula nzutu ya yandi ya bubakala ina yanke manisa yao maza ina
yange kunuikisa nge yao na kento yange peke kunuikisa yao inabaka buklea allégeance éternelle inabaka moseke buklea dans l'esprit même l'allégeance cardinale ben makuwa batata na mama yini ban salulu kena kusalama na bwala yina ben kuwa baka buklea Sodome na Gomore yina yani kena kudikisa bantu matufi bakalaka ya ndwenga mekubika nzila ya bukalaka ya ndwenga bame kulanda mbongo yina kele ya bantu ve nyonso tu yina kusala yao na mbongo ya bakongo mena kati ya bantu yina yakele pena bakongo na kati bakongo nema kuna tikisa nzutu ya bao na satana nikuna bame kota na bitezo ya bantu ya Sodome na Gomore kento ke kusala bukento na mpangi bakala ke kusala bukento na mpangi bakala na nzila ina tata nzambi mekupesa lutumunu ve benikana kuwa ina yanikana kudikisa bantu matufi benikuwa tata na mba ni mambo kena kusalama nikuna benimetela bao nyonso kia kukangama na kati ya lulendo ya mukuyu na kati ya mulendo ya satana nikuna meno kutala ata muntu bena kushikidila na bao ve babantu ina mekuma bambazi ya mukuyu bao mpeba mekukota na kitezo ina na kati ya makanda ya bao bakumase kusala bubakala na bukento na babane ya bao mosi na mekubuta bakumase kupesa bampange ya bao ya bakento na babakala na babinzambi ni ya mekukuma menga ya mukuyu kitezo ya mukuyu kina kutambula na kati ya ntoto nyonso mbame kuza kusafuna kusala bifu na kati ya babane ya bakento ya bakongo na babane ya babakala ya bakongo bakena kumanisa inibake tubaka civilisation ya bakongo na lumputu benima kuwa ya batatrama nikuna betuba betke kuyoka bao ya moyo mutindu mukailu na imbina meme kusala na nzambi ya bao bekasi na beto yake vanda lulendo na tata nzambi ya beto nzambi ya bakongo ina bete tula wana tia metala yina menga ya bakongo abe tumekota na kati ya sujet na kati ya mambo mu banansa cha kulutisa yina mengo ya bakongo mekuma ndalu yina beto bana ya nzile ya luango ludima kinkala bana ya federation ya Kongo mekukanga nzile ya mwelo na mpangala tikuna na luango nkotolo na mpangala na kazi de gol na bwale ya badaume na kubasika tikuna na kati ya luango na bangolo ya bankoko ya betu mekutelama mani makoso shikozo kuna na kati ya luango na mwana mbungu kuna kati ya nyadi na ludima mikaya pongi munu mutekolo yina kena menga ya mukaya pongi na kati ya nzutu batata ngimbi batata ngorozoma kuna kati ya bakimbedi na kati ya bamandu bakele mingi kuna menga ina mekutengmisa inza ya mvimba mukuyu mekuma nganda ina inzo ya nzambi ya bao na bwale ya Pompidou na Hitlerville kuna beno wakati inzo ya nzambi meji kunyenga mesamba iki yame kunyenga bima ya bao ina bakusalaka na lulendo bame kunwa menga ya bakongo na mpipa ina memambo kumaka na nsukunu bameti mikisi wetu kusala simbashi mambo kusalama ve mikisi meku simba nukuna bazo la contrôler le monde ya inza ya mvimba Onmekuwa ka kunutu ya quartier baskaka kuna vena kubula ntuna kutuwa TV kanyonso zola salama na sui ti mambo ya bao simba mene vitu za kukanga nzila na kutengisa inza ya mvimba betume kutengola inza ya mvimba betume kuningisa inza ya mvimba sa mutimutindu mpeve kulwengisaka beno bakongo beno nekena katikati ya inza munu mfumu ya beno kutelama nyonso muke kusala na kukanga nzila ya mukuyu bao nyonso bani kunwa menga ya bakongo mutindu vinya bake kunwa kubina kusepela na menga ya bakongo bake mengenga na mutindu ba wolo ba palata na kati ya menga ya bakongo menga ya bane ya bakongo bamekunwa yao ni na keno kutula baba bamekuwa mutindu bandwenya mutindu sasunge so mature
ngwebso Mathurin Albert nge kanisa ti mwana ya fie ti samu ti menga ya babane ya babebe ina ba mekunwa bitu za tubila beno ya mambu ya bala adrenochrome bitu tubila beno adrenochrome vananiki bitu tubila ka beno kona tele yako na singa ya betu na YouTube to awa beno ke zaba iniki menga mekuma ya ntalo mukuyu mebasika na nganda mukuyu komase kona kusosa ba menga na banzila na kimona meso nzoni keji akave baka na kutuba yao babi mwangisi nsangu ya bame kukota na mabina mukuyu kena kutuba yecho betike kufoki ngandi na mantwala ya bantu nyoso si mukuyu kena nganda mukuyu kena kutuba timuke kufoki ngandi menge mwana ya tata nzambi ngikena uonga na kutubila mukuyu mpena kibagala kubula ntoti mukuyu betike kufuange betike yokange mukuyu kena kana boma ya kima mosi tia bima kuwa watatana ha ni tia basaka mukuyu na kacha kinzami inzo ya nzambi ya bao kuna bima awa ngwebso Mathurin Albert me basika diaka mambu kengolo kuna tia kena kubula yana tuba wabi kiki muke gusala yana kuza kutuba yana wabi mwakisi nsangu ya bao yana tuba ti yana tuba na mukuyu nanganda nzoni keji akave tio muke pesa ngeba mwelo bankama tatu to bankama iya yana kuza kutuba ya yandi mwasi kuza kutuba ya beno ke vanaka na Mathurin ikuna na alias Sasunge so Denis depuis yan ke kuna yani ke bulaka ntulu yani bakala ya ngolo kilumbu wapi kilumbu ben metala yani mekuza kutuba ti mukira kubaka ba mbulumbulu na kuiza na ukota na kati ya kimvuka ya mbulumbulu ya munu wapi kilumbu ben mekuwaka Mathurin depuis yan ke kuna kuza tuba yao beno kuzangama na kimpeve na kubakula inwa ya mukuyu ina mena manjwale ya yandi mutindu tatanzami mekusola babantu yani na kupesa bao ndwenga na mayela ya kubakisa mambo yani na kuzonza na bakongo ni kuna vitu za tuba na bantweni ya bakongo tibeno kukwenda kuna ve na mayela ya bao hiki bamekusala bamekuza kutula kimpa ya makina ya bao bamboshi makina ina bamekuyiba yao na kimvuka ya bakongo makinu ya bawatu kana kubina ina kila makinu ya bakongo bamekuza kuyiba na kutatamana kubaka ba mwelo ya bakongo bamekona sala kimpa ya makinu ya kubina na makinu na kile ya baove meyake mutambu na kulelimisa bantweni ya bakongo ina ngeke tula nkumbu yange na buku ina ngemetsono ba nkumbu mwelo ya ngemosi yake na kuona kupesa fasoni mosime kutuba ti betukena kubaka baba ya mwele bayina ke kuisa na kati ya lutumunu ya bao mosi ne baka bokola ba volontaire Mmetala watata ma yina memanisa kutuba mutindu yina menga kele ntalo menga ina baka na kuzwa yake jaka na lute ya mboteve samu betu memanisa ngolo yao mukuyu yina yana kuna kusosa metubati mena kutula yao lute ya mbote fo ya kukuma mingi fongo kunata lute ya mosi ya bakongo ya zole ya tatu bankama iya bankama tatu bankama iya samu na kunata na lute ya mbote benma kuwa batatama nyina baka na satu ya kusala nikuna betkana kuluengisa bantwenya bakongo milumbu yai attention pila mosi keba kengela mwela yange kwena kukota ve ya babibende kidi fungula meso nge mukongo kibende ke ya kuvanda keba mpangi yange luengisa vanda meso na ngi ya kufunguka beno tala bantu kama sasa na mambo ya embi tia kuyoka bao ya moyo beno kuwa kuyoka bao ya moyo nikuna beno kuza kutala kama sasa tubila beno na ngunga ya nana mutiru kaka ni tubila beno na 14h iwirie betukuza kubakusa beno mambu yae ti meina nimetuwa na beno na 14h iwiri yange kufua kolela parfait betukuza tubila beno yao ti na 14h iwirie
betu tubula kabenia abeno na kuwa asiki mpia beno talaga yao na kimona mesa ina nimefakulela nimebaka mvumbi na compte kanaye beno metala mko batatra ma ina menga ya bakongo mekuma ntalu pompe ina kizibulu ya maza ya menga to kizibulu ya menga ya mpangala kaya kukangana manangi kadena mekanga mutindu tulendo nzambi pungu kanga kabwatu ya no amekona na fungula ina kadena ya menga ya mpangala mekuma ntalu yange na kuzunga na mutindu nkosi kina kusosa menga ya bakongo na kati ya lupangu ya kaka na federation ya Kongo mutindu tuma na lumputu yange na kuza kuleba mutindu joueur ya kukuba mutindu Zidane mutindu Mbappé mutindu Messi mutindu Benzema mutindu Ronaldo c'est une kusosa penalty na surface de réparation ya terrain ya bakongo nini ngana kusala tianga kuza penalty ebetume tuba na yandi ti baina ke kanga kalupangu na ba file ya bakongo kia kukuba ina ke ba défenseur ya kokoko kongri tadi et me comprendre mais tu vas dire que mais ina ke ba défenseur ya kokoko kongri tadi ba défenseur ina lena bika ngevenge kota na kata surface de réparation na ko sosa penalty singa me ko kota kuna même l'arbitre qui siffle veut penalty ina ben wana ben tu na ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis l'arbitre qui siffle veut penalty ina ngene na kubwa yange nge kubaluka yange nge kuma yange mvindu nge kuzbetke kuanga nge mitanga ina na kati ya surface ina même l'arbitre qui siffle veut samna iki ba l'arbitre nyonso ina kena diboko ya Kento na diboko ya Bakala ina kena katikati ya terrain na ba arbitre ya mona ina kena kutala bizizi ya television ba nyonso tata Nzambi kia kuzungila bao kilele ya tombe na meso ngeme kuwa me penalty na kesalama na kati ya terrain yange mosi na lupangu yange mosi betike tsamu na menga yange na menga ya babana yange na nkumu ya tata Nzambi mfumu ya bakongo na nkumu ya bakongo bakula yao mbote tata mama ngwebso Denis Mathurin to ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis ngeme kuzaba mwa mukuya ngeme zaba mwa beto sime ko kota faso betke tubaka ti betme déployer ba bouclier anti-missile ina betke déployer ba bouclier anti-missile yange imeni ya ba mfumu yange imeni beto na beno mvula yai benda bika betke tala banani ke losa ba mpangi matono na ngwile ambote la Tanzania kubieka banko kubieka mukongo kekile manzau mukongo kele kokoko kongditari kokoko kongditari kokoko kongditari dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu yangana ya tata Nzambi dibundu yangana ya tata Nzambi dibundu yangana ya tata Nzambi dibundu ni banani bakongo dikanda yangana ya tulendo Nzambi mpungu bakongo baseba bembe ke tubaka bakeba nangba bakala bakongo baseba kongo ba bembe ke tubaka bakeba munang wa bakala bakongo faso babembe ke tubaka bakeba munang ba bakala bakongo kele pe banani bakongo kele
beno tuma na nkadiampe wa mutantu mukuyu Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis Bakongo kele basa bakono Bakongo kele basa bakono Bakongo kele basa bakono ngeke kutala banani peleko kele ba yongolo yangolo mengeke kutala ya ngeke kuansunga ntangu ina Mikaya Pongi General Mikaya Pongi keko kota na mbanza ya Oyo makulungulu kinkuti keleve na nzutu na misila ya yani ya mbwaki tatu mosi ya diboko ya Kento mosi ya diboko ya Bakala ya kaka na Zulu ya Intu ngeke tala mutinu bake tsamunaka menga ya Bakongo faso bake tsamunaka babantu mutindu bibulu ngeke tala wapi kitezo kikota na Bakongo na ntangu ina nikuna ngeke tala ti Bakongo vanaka peleko bantu ya nsisi me vanaka na kati ya kimuntu me yaime kuma diamu ya luzingu bunsisi ke kubasika na kulagisa bantu ya mpamba yai mutindu beno ba mbosi bantu ya Zulu ti beno vanaka na kati ya bantoto ya benove mekansi na kati ya bantoto ya kukonkota ditadi matono na ngwili ya mbote abu pia ye beno lala mbote